kecing keling jong agalong lada ka kata an jong muda kong lada ke district council ki pediang gatho shaka sarkar gatho chief secretary chu dr mukul phila yo ya ka copy philan mat phi ka copy jong district council bakala pass ka resolution ban pediang ya ka muda kim la ban jibab Madan rinting lahap syanay ya ka muda wat ya ailay ditang badeng syelabanut ya ka muda benli ya trut katakalai inyo WA ben penduno district council kadi kabut ben syat kela kili kawang badeng syela yite ding la ubah kamstan kan babun hakli ubah katang chong yi to pen kela badeng syela Shalla so she sin pa ka than chung yi kan sa tha ba oda ka an kiliya le ba deng shalla Baong ba smiling kaya tho arsin hadu kata sarkar hiu kani election abali la tiap jing hang la pun khre ya kani mari log assembly mari pendam no ya betul ai Chanel penti ya tu kui kui surok shuda da upoi poi kacing sa ani ting la badeng shilla tan shula boy hasya bila itai samla kia phiat kram tamaruti kala rong sel kala pala kasurong mel yite ding la ubah kamstan kan babun hakli yi to pen kala badeng shalla kawela ma ka NPP badeng shalla di hujong yi ki jing sa din to ra ting khong badeng shalla so she sin pa ka than chung yi kan sa tha ba badeng shilla ka ajat pala kham thanda ladu bawan badeng shilla kata ka anya tho arsi badeng shilla la bret shadir oh haka kon ngin ya delay ben wan ka roi ka pa sha nei
把灯神啦，所需先把嘎谈中意干萨塔巴，乌达嘎安，希利亚勒把灯神啦。